Gotovo. Mirko, osjeti jedan. Vladere! Isto. Ne može, moraš. Ode leđa, tamo. Ne! Šutaj! Stani. Priđi! Ovdje jedan. Otvori jedan. Hajmo, otvori se. Bravo. Druga. Šutaj! To! Bravo. Dobre. Ovako. Pa Svaro, tvoj ima vamo, iza tebe. Bravo, dobro. Od leđa. Bravo. Ja 4 minute. Ej! Ko vodi? Čiraj, 14 maj. Priđ pa! Rozmane! Eno, dijagonala. Vjeruju da nisam kao ono došli to ovim taj put, da malo još gledam. Neka, tako i to. Kaj čovjek izgleda? Treba da se samo čuva da se neko ne ozlijedi. Ovi su malo slabiji, ova dojna ekipa. Koliko su ovi? Pa ovi je svojih ispriješni. Ono nije gol. Pa da ga malo vrdne, Normalno, on odlazi. Hajde pile!
Griješ se, ono te hladi. Pa nikog nije. Poljude. Zato smo vas znak, Anka, ovo. Ti si. Dečko, odveo. Imao kiše. Evo, ništa. Dobro, super. Hvala momci. Bolje. Sudija, evo kišobran ako treba sad. Sad mu daju. To malo rođe ono, no. Malo ono, samo. Svezani su mi ruke. Tu je stežak. Skroz mi nije u ruku da tvorim. Znači, samo tu, Ej, pa zato te kožim. Ajmo, go! Može drugo. Nešto sam u batoliju brojio. Hajde nekada, samo okucaj ukolo u gepe pobaci. Nešto sam u batoliji. Ne mre, že neće kad ukolo na jara neće. Digarom treša, bol. Ovo kako god hoćete, samo da vas odbacim ja. Ja, sad, pa hajde, ne bude. Pa nek ide ono, pitaj, hoće sa mnom ili... Ja. Bravo golmane! Samo ga dane. Hej, da sam znamo. Ovo je džema. Smio bi je dati. Ajde, Gabro! Daj, Milovića!
Ajde, Mercure! Evo ovaj crni. Nisam nikad vidio. Često jedno. Crveno. Je sloboda. Da, je drugo.